Mutesi ko nabonaga arimo arabwiriza ari ku ruhimbi, ngiye kubona mbona bafunguye champagne ku ruhimbi ku gatuti. Mutesi Bibiliya yegezayo, hanyuma champagne ayitereka neza ahari hateretse Bibiliya. Ubundi biriya bintu bikorwa bite ni ibiki? Mu yandi magambo Pastor Mutesi yakoze sakirego yo gutuma umugabo we nk'umusilamu witwa Jumonge Fredina akandagira hera hahera, noneho bafungurana champagne. Wabyumvise neza? Yego. Biriya bintu ntabwo byemewe, biriya bintu ntabwo byemewe kuko birabujijwe. Nk'uramutse uhamagaye Pastor Ntambabazi, uzagenda ushake Pastor Ntambabazi Jean Baptiste, wabyumvise neza? Uzamubaze ngo ku rusengero, mu rusengero ku gatuti, ese hemerewe gufungurirwa champagne? Ese hemerewe kirazira kikazirizwa? Wabyumvise neza? Niyo yaba ari fanta umubwiriza arimo arabwiriza, ntabwo bayifundura ku gatuti. Ongeraho ngo ni yari amazi agiye ku ruhande. N'amazi ari amazi, oya icupa ry'amazi ryo yariterekaho, ariko ntiyarifungura ngo arinywe. Urabyumva neza? Ubundi agomba kuriterekaho rifunguye. Wabyumvise neza? Noneho ro bazanye icyo bita champagne. Wabyumvise neza? None se anniversaire ya Fredina, uzi ko anniversaire y'amazi y'umutobe, uzi ko anniversaire ya Heaven, ziriya ntuze za Heaven, na anniversaire ya champagne alcoolique. Niba Pastor Julienne Kabanda yarasengeraga mu rusengero rwitwa Umwungeri Mwiza Nyarutarama, yarabashe gusorwa mu Mwungeri Mwiza, ya ministeri yitwaga Grace Room Ministries. Rero niba yarakoraga mu rusengero rw'urundi yarakoraga mu rusengero rwitwa Umwungeri Mwiza Good Shepherd kwa Pastor Nziramakinga Simon, bavuga Good Shepherd Nyarutarama. Wabyumvise neza? Niba Pastor Julienne Kabanda yarabashe kuvayo, abandi bo bahera kuwa mbere bakaminuka no ku cyumweru nyuma y'amateraniro y'abanyiri urusengero. Hari urundi rusengero zikodeshamo. Tariki ya mbere z'ukwa 12 Pastor Mutesi yakoze ikiganiro kivuga ngo, tega amatwi, kivuga ngo twarabibye, ngewe rwose mbabwiza ukuri, abakristo twarabibye, twabafutira harabo wibye. None si untumira ukambwira ngo ndashaka kubampuriramo amafaranga, ubwo si ukubiba. Hari aho bikoze Pastor. Hamwe se habiri se atatu Pastor. Hari watubwiye ngo ngewe ndamenyo y'Imana. Ayo rakaze. Amenyo y'Imana. Imana igiye kurya. Ubundi hari imirongo yo gukuramo bana amafaranga. Oh yes, reka nkusonongera mwikaze mwifurize amahoro y'Imana umuherere wese kwisi. Niba uri mu gitondo mwifurize igitondo kiza, n'imbere n'umugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nenge kugimusho kubana na Pastor Claude Imana ifite PS. Bimeze bite muntu wanjye? Bimeze bite muntu wanjye? Shandaho. Mwana wacu rero akazuba ndabona kabaye. Se turavuga ngo nimeze nabi cyangwa nimeze neza. Ntawamenya ariko ndabona bitanye. Ikirere kiriwe neza. Ikirere kiriwe neza. Ikirere ni wane. Yego. Amakuru rero umeze uti? Hori ndaho meze neza, ndi fresh. Kutatumye muri anniversaire ya mushiti wawe, ubwo ejo bundi bamwakiriye ahantu mu rusengero, mbona bamucelebrate isabukuru y'amavuko. Mushiti wanjye wuhe? Fredina. Pastor Mutesi navuze ngo Mutesi. Fredina wuhe? Umugabo wa Pastor Mutesi. Jumonge. Murindwa Fredina. Bazo muririmbe yagize anniversaire Pastor. Waririmbiye Fredina. Nari kuririmba iyo bantu miri icyo gihe. Ni Fredina wayigize se cyane Mutesi. Fredina wayigize. Fredina ni wagize anniversaire. Wagize anniversaire. Ejo bundi video wabonye iri mu rusengero bafungura champagne ku ruhimbi, ndi bunagaruke undi uruhimbi ndagaruka nako. Twifuriza umusaza rero anniversaire nziza, ubanze wifuriza umusaza anniversaire nziza mbere na mbere ko nkomeza ikiganiro. Natera imbere. Natera imbere. Akabandi bajya kubaririmbira umuhoyikira. Oya none se kugiye cyarangiye cyo kuririmba. Oya anniversaire maro kwezi. Oya ntabwo urumva iyo utatumiwe mu bintu by'umuntu kirazira kwivanga. Ntabwo wihuza. Kwivanga ntabwo ari byiza buriya rero uba ugomba kuvuga ibintu neza, ubizi neza. So urumva rero jewe ntabwo nakivanga ngo nge mu bintu ntatumiwemo. Babyita ngo ntumira bakira batindi bazizana. Si n'umutindi rero. Ariko magingo na buzima kuva wabaho wabona si ubwa mbere rubonye Pastor Mutesi byibuza hari umugabo we akoreye anniversaire kagaragara nyuma yo kuzana keke yo kwibuka Rusagara.
Bo jewe narizi ko ari Mutesi wakoze anniversaire, ntabwo narizi ko ari Rusagari, anniversaire ni ya ntabwo narizi ko ari Fredina. Ikibazo cy'amatsiko mfite ni iki, nubwo atarije munyamakuru ari wowe uri murabaza. Wowe uri pasiteri, uyu munsi ndi umuntu ndi umunyamakuru ariko nkaba n'umukristo, ubwo ndi bwibarize pasiteri kuva wo muri Forceway. Yego reka mbyeye kwa Bishop Masengo, turabasuje bo kwa Bishop Masengo, Professor Dr Masengo. Yego. Fideli. Yego. Reka nkwibarize. Yego. Kuva kera n'amagingo niyo bagiye gusuka divayi babikorera ku ruhande kwa padiri. Yego. Niyo bagiye gutanga igitambo cya misa n'imbara habaye ukaba hafi, padiri aca bugufi. Uremewe. Kuzana icyitwa yego twagiye. Pasiteri. Twagiye. Wari wemewe. Oya n'ubu ndemewe. Urumva dore uko bimeze. Yego. Ifungurwa cyangwa reka dufate ngo ifungurwa ry'inyobwa umubaze ntumubwire ikigendere wari nta gacemewe. Aremewe. Bishop Gerard muhamagaza telefone zawe ndaragufata. Kamuhamagara. Nimba yitwa Karidadi haboneka ahantu banagize anniversaire y'umwana, ariko si ingofero se ya Gerard wambaye pastor. Yaburetse wenzana bati kandi yoti kuwirizana kandi bitari. Abi ingofero se y'Umutesi yahaye Gerard. Yakuzabaza. Azabaze rwose. Niyo Baraka yakwambitse. Umusaza Baraka remewe. Oya iyi niyo nambitse iwe icyangugu. Icyangugu. Iyo Baraka yanyambitse n'umukara kandi rahari. Ngiye gusa nk'iya Gerard se y'ubururu. Oya bariyo. Bishop Gerard ndumva telefone ahubwo mpiya Karosi. Karosi muri iki kiganiro arazamo muri mwandika rimwe. Telefone yanjye rero abitse ke Karosi ubu wayibura. Karosi wabura nimero ye. Kuko muri uyu mwandiko champagne yafunguriye ku ruhimbi Karosi ahagarara habwiri ahanura. Harasi ni muri rusengero pastor kuryo uva ngo Karosi ngahagarara ahanura. Yararwivugiye Mutesi ngo ni Bethlehem hano Kicukiro. Hano uruhande rwa Quality Hotel. Kurusengero se rw'abano bagabo babantuza biwacu. Kicukiro rwose kuri Quality Hotel. Uretse Karosi tumuhamagara. Abenshi bakunda kurwita urusengero rw'abanyamurenge. Oya n'abanyarwanda nuko nyine bitwa ariko nibyo. N'abanyarwanda. Karosi rero yataravuga tugira abiri tumenaho. Karosi mbe nkwibariza Karosi asengera ubundi birakwiye ko hari ibinyobwa cyangwa ibiribwa bifungurirwa ku ruhimbi imbere y'ahantu bavugira ijambo ry'Imana. Hari abahita hera hahera ntabwo hajya ibyanduye. Yego urumva hariya nahera hahera ntabwo rahera hahera ubundi harahera hakaba nahera harahera hakaba nahera cyane. Yego hakaba nahera hahera. Yego urabyumva. Karosi uyu munsi ari mu materaniro ku wa gatatu. Uyu munsi ari mu materaniro. Yego kandi rwo rusengero rwafunguriyemo champagne. Kandi rero ubu rero hari ikintu ushaka kugira ngo ese ninde muntu turi bubaze mana ndabaza ndi ninde mu bishop ngiye kubaza ninde mu pastor ngiye kubaza nta mbabazi subu yatwitabara ntabwo yakwitaba amasaha nta mbabazi ikindi mu kigaro ntajya yitaba. Ubwo turabibaza nde tubibaze nkubwiro tubibaza kuko jewe ntabwo byemewe kuri jewe ndabizi nibyemewe turabibaza nde tubishyire mu maboko yandira muvuga butumwa uri ntuze anise tugira nimero ye wapi turabaza nde twagamagaye Apotre na Ambassadeur Innocent Ikampara duhamagare Bishop Elisa hari mu Bishop witwa Elisa Ikampara. Oya ndagiye nkubwiye w'abantu bazi nta Ambassadeur se Apotre na Ambassadeur ejo uri gutwara butwitsege nawe yarabibwiye. Tubaze cyaduhamagara Apotre Liliane Mukabadege nta kibazo nawe ariko se Mukabadege arabasha kuvuga ahase ndamuhamagara ahita avuga ati bite ariko na Apotre undi ni pasiteri na Apotre ariko byanze twanakifashisha Juste bara Juste ni reverend Mutesi ni pasiteri amavuta arasumbana kazembaze ku ruhimbi bemerewe kwafungurira ibyo kurya no kunywa. Asifiwe Bwana. Siku nyingi haonekani mchungaji. Mchungaji, nilikuwa kwa kipindi ni kitu kimoja nataka nikuulize kuhusu madhabahu.
ndi mu kiganiro na Hori. Hari umushumba umwe wafunguriye champagne ku Ruhimbi, Bibiliya yegezayo ashyira champagne, icupa rya champagne barifungurira ku gatuti. Ibi bintu nibyo twari tuvuze tuti twifuje kukubaza. Champagne alcoolize cyangwa uri sans alcool? Ya birashoboka, ishobora kuba yari alcool. Ugomba kuba kuri sepa kubera ko anniversaire yabere na anniversaire bafunguriye champagne ku gatuti. umugabo yahereje icupa umugore, siko byagenze Hori. Umugabo yahereje icupa umugore rya champagne. Tafadhali mchungaji. Yes sir. Ndakuzemo twari dupakiye. Sawa. Noneho urashobora kuba mbotse neza niba bitabagoye nyuma y'isaha. Ubone tuba tukiri mu kiganiro turagerageza. Murakiri coding ibyo mumbaza. Nta kibazo. Asante. Sawa, safari njema. Ibintu bya gitubona ngo byeme urakoze. Yihirwa na kangahe? Yihirwa na kangahe? Iyi ni yumu 5 Andika 0788. Nayo ndayifite ahubwo nuko nanditse amaze bose na iherwa na 4. Okay. Sasa nikuulize nikutumi ntabwo byeme ubundi hanze nyine ni kuri parikingi, ni nyuma y'urusengero, ni mu gikari cy'urusengero, ni ku mbuga y'urusengero. Ubwo bivuze ikirero, bivuze ngo aho hitwa hanze yahera. Noneho rero sasa iyo ugeze mu rusengero, wabyumvise neza, mu rusengero hitwa hera, wabyumvise neza, mu rusengero bahita hera, wabyumvise neza, bahita hera. Yego, unabisikia? Nabisikia sana. Mu rusengero na hera. Noneho ku gatuti rero hakitwa hera. Icyo kintu wabyumvise neza? Kandi bivuga ko Ferdinand ikoza agafanta. Noneho ruriya rusengero rero narwo amateka ya ruriya rusengero, rusengero rubamo abantu bava ku wa mbere baba barimo harabakodeshamo, ku wa kabiri barakodesha, ku wa gatatu bagakodesha, ku wa kane barakodesha, ku wa gatanu barakodesha, ku wa gatandatu barakodesha, ku cyumweru barakodesha. Izo ni insengero zasenyutse muri za zindi zavuzwe zitwa amabandi yibisha Bibiliya. Hoya se ibiki se bivuze se bazabibaze yenge bazabibaze wo ubundi kuki nafite telefone pastor si ibintu uri kuvuga bifitiye ubuhamya ndabufite, ubifitiye amakuru jewe ndabufite. Tuvuga ko anniversaire ya Ferdinand mu rusengero Mutesi ku Rugendo TV ku munota 30 ugira ngo na kangahe yavuze ngo teranira muri Bethlehem Kicukiro ngo umushumba wa Apostle Museveni niwe bafatanya iteraniro. Wabyumvise neza? Kandi Museveni sinyiri ruriya rusengero. Museveni si umwiyakiriza muri ruriya rusengero. Wabyumvise neza? Museveni, Pastor Museveni twese turamuzi. Ni babandi bitwa mu isengero ziheka izindi. Aha Mutesi yaragamije iki? Icyo yaragamije kuzana abantu ngo bahabibire kubera ko yageza akora ikiganiro na Bobo wa Nkunda Gospel aravuga ngo twararibye. Mutesi yemeye ko ari igisamba ari umujura kuri Nkunda Gospel ko yavuze. Wabyumvise? Rero bivuze iki? Reka mbivuge, Mutesi niwe yizanye ku mihanda araza aravuga ngo yaravuze kuri ngishaka icyo kiganiro kuri Nkunda Gospel kiravuze ngo yaravuze ngo twarabibye ngo twitwa muri icyo kiganiro ari kumwe na Bishop Magi wa mudamu w'i Nairobi. Ndamuzi. Wabyumvise neza? Bishop Magi niyo bari kumwe muri icyo kiganiro kuri Nkunda Gospel aravuga ngo twarabibye. Uyu munsi yanditse reka tumwanure. Wabyumvise? Bivuze iki rero? Igihe ryanye nkoresha ibimenyetso cyo kiganiro kukibona ntabwo bingoye. Mutesi kuri Nkunda Gospel. Hanyuma pastor turajya kwiga ibyo bintu wenda tugaruka inyuma ho gato. Yego. Iri fungurwa rya champagne na keke ku Ruhimbi urivuga hiki? Iri fungurwa rya champagne na keke ku Ruhimbi bire namahano. Ongeraho ngo by'umuntu utari umukirisitu. Namahano nyine. None se ku Ruhimbi rwe reba nawe rura rusengero rwa Bethlehem
hariya Kicukiro ni uruhande rwa Quality Hotel. ubwira akantu n'urusengero twubaha ubaza akantu hamagara reka mubwira akantu hamagaraho Juste yego numuhamagara akagufatisha itumubaza ngo bagwaye 1500 byo gukora iki ndasha ubundi aho ngo no haratagaragarira ko uruhimbi rwakoreshejwe n'abantu batakebwe urumva biriya bintu ntabwo ari byo babaro burekitse nkuriya ngo unda gospel turigarukaho nyuma hamagara wo mubwire ngo 1500 wohererejwe byari ibyo gukoresha iki urumva hari ibintu tuba tugomba kuvuga tukatanga n'ibihamya bagatanga icyo bita proof urumva twarabibye telefone njyewe rwose mbabwiza ukuri abakristo twarabibye twabafite harabo wibye nasi untumira ukambwira ngo ndashaka kubankuriramo amafaranga ubwo si ukubiba hari aho bikoze pastor hamwe se habiri se atatu pastor hari wakibwiye ngo njyewe ndamenyo y'Imana birakaze bya ngo namenyo y'Imana ubundi Imana igiye kurya ubundi hari imirongo yo gukuramo bana amafaranga biremwe nonaha si ibya kera utazavuga ngo ntiwigeze ubimenya biraremwe birabitahanyize gutya biraremwe za bituro ry'uko biremeza na biraremwe ku kazi biraremwe mu bana biraremwe zana siko batatanye biremwe nonaha si ibya kera utazavuga ngo ntiwigeze ubimenya biraremwe birabitahanyize gutya biraremwe za bituro ry'uko biremeza na biraremwe ku kazi biraremwe mu bana biraremwe zana siko batatanye wifuza ko akazi karemwa akabara bizanye yavuga ngo harimo amabandi ni ukuri ntabwo abeshya amabandi yarimo pe amabandi yibisha Bibiliya rwose arahari ntabwo nanjye nabihakana bamwe mu bashumba ukabwira umukristo muri gutanga aya mafaranga kwezi kugutaha urapfa umwana wawe azamera gutya umugabo wawe aragucitse umugore aragiye inka zirashize nimutange igitambo cy'inka barapfuye ugakubitwe nyine arabonegeze kandi bamukubita amabuye ndavuga bizana ibihe bya iry'icumi uzane iry'avene dukubita kandi azi mu buzima bwawe urumva amabuye barayazanye bisho ngayo nguko mfite umuntu nkunda wabinyeretse buriya gukunda umuntu kuko akunditse ntabwo ari igisobanuro cy'urukundo aha mwabyumvise urumva ko kujyana wabyumvise itonde Pastor Mutesi yibishije abantu ibuye ngo yigishe icyigisho cy'uwitwa Kane zanibuye rya 5 zanibuye rya 20 zanibuye rya 50 zanibuye ry'ibihumbi 100 zanibuye rya 500 zanibuye rya miliyoni abyemeye ku karubanda kuri Nkunda Gospel aravuga ati giye Mutesi ndi gisambo kuva yafata umugabo rero akamujyana ku ruhimba akamukatisha izo keke n'agachampagne hagitangaza dore uko ibintu bimeze rero uru rusengero rwa Bethlehem Kicukiro ni rumwe mu nsengero zasigaye zidafunzwe wabyumvise neza uru rusengero rero ni rumwe mu nsengero zasigaye zidafunzwe uru rusengero amahirwe yarwo Uwiteka yarubaye hafi ariko se ko rugezemo Mutesi hakaba harimo abapasiteri babandi b'abapasiteri b'inzererezi babandi bavuzwe na Mutesi arabivuze hano wabyumvise aba bapasiteri b'inzererezi izi nzererezi zagiye muri rusengero barareba bagasanga urusengero ruri busigara amahoro icyo ni ikibazo twese twibaza urumva Mutesi arashaka yahamagara abantu ku Rugendo TV aravuga ngo sengera Kicukiro muri Bethlehem ngo umushumba wanjye dukorana ngo yitwa Apostle Museveni. Apostle Museveni se niwe nyiri urusengero rwa hariya Kicukiro? Ntabwo ari we nyiri urusengero, nyine barakodesha. Wabyumvise neza? Ahubwo reka sabe RGB n'umujyi wa Kigali n'akarere ka Kicukiro n'umurenge wa Gatenga. Aba bantu mubakurikira mu bashugurikire. Kuwa mbere baba barimo,
kwa kabiri kwa mbere barakodesha, kwa kabiri bakashyiramo abakodesha, kwa gatatu niko bimeze, kwa kane niko bimeze, kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru. Wabyumvise byumvikane. Rwakaba yari urusengero, uru ni urusengero rwitwa ahera hahera. Ntabwo ari urusengero rwo kuza gukoreramo amahano. Ubona Mutesi rero amahano yakoreye mu rusengero araye pastor kuryo uvuga ati uyu mugore ibintu yinjije ahera. Dorko bimeze. Icyambere hari insengero zagiye zisigara ariko zigaheka izindi zindi babandi bari bafite ibyumba by'amasengesho, bamwe bakoraga ibitangaza by'inzoka kubwira abantu ngo inzoka ngo ibikeri ngo ibiki byose ngo bakurogeye ngo ibiki ngo bakuroze kutabyara ngo ibiki byose. RGB n'uturere n'inzego z'umutekano bongera batunge itoshi muri izo ngizizo. Mutesi we yanahavuze ko buri wa kabiri rwose saa 7 uwitwa Poso Museveni na Mutesi mbese baba bahamagariye abantu kubamo. Aha Mutesi agamije ikirere ko yavuze ko abantu mu nsengero niba yerekana isabira ikintu. Niba Pastor Julien Kabanda yaravukijwe gusengera mu mwungeri mwiza Nyarutarama, yari afite abantu benshi, yari afite ibikorwa yakoraga. Wabyumvise hari ibikorwa yakoraga rimwe na rimwe nubwo yenda atari byose nkuko RGB yabitangaje. Ariko kandi niba Julien Kabanda ataremerewe gusengera mu rundi rusengero, kubera icyo aba bantu bo basengera muri urusengero baza gukodesha urusengero mu mibyizi na nyuma no ku cyumweru hose, kubera iki? Hagamijwe iki? Gashobora kuba ari iterambere ry'urusengero n'ubukungu bw'abantu. Reka baze nkubwire, urusengero rwitwa Bethlehem ruri kumwe na hoteli yitwa Quality Hotel. Abatazi urusengero rwegereye Quality Hotel yagana hisaho. Wabyumvise neza? Nawe ubu uri gukora abashumba kunda ko banza wumve se. Umuntu ushaka gukora abashumba kunda amatwi wumve. Wabyumvise neza? Hari insengero abapasiteri benshi bamwe muri bo bafashe inzira berekeza i Buganda. Apostle Ambassador yagiye he? I Buganda. Yarananiwe gukodesha undi rusengero agasengeramo. Yongwe yagize gute? Ari hehe? Yongwe asigaye yoza inkweto Uganda byaramucanye. Yongwe ari nane no kavuga pasiteri gushyiramo. Bishop Elisa ari hehe? Bishop Elisa nyari sidura muzi. Ndamuzi. Ariko se nawe yaragiye ko. Soka imari nyota. Yaragiye se? Niwe wagiye mbere Kampala. Hoya. None yarafite n'urusengero Kabuga barakubitaga na hari Bugesera bitaza muri Kabukuba, hafi ya Kabukuba cyangwa se mu murenge wa Juru, naho afite urusengero rurafunze. Wabyumvise ko afata Bishop Gerard marabwiriza hehe Kabukuba. Wigeze gusanga Bishop Gerard yigeze kwazana nawe aho rero reka umupasiteri witwa Emmanuel kwa ko na Japan arahazi ndamuvuze nta kibazo twarazanye twibaza. Icyo nshatse kuvuga ni igikirero, niba abashumba bamwe barabujijwe uburenganzira bwo kuba bakodesha mu zindi sengero kugira ngo nabo bashyiremo service, hanyuma uyu witwa Museveni ngo na Apotre Museveni usengana na Pastor Mutesi muri urusengero baza kwibiramo abantu bagafungura inzoga ku ruhimbi, ku kibo bagikora. Sirira hamya kari inzoga we bafunguye iki? Ngo ni champagne. Wayirebye si champagne se ntiturika ariko se wabayite wowe none se hariya ni muri sare Kenya mbona ngicyura makwe. Oya hariya ni muri sare banayita mu cyura buhoro nyine cyo nkubaza hariya ni muri sare yegera umutima mwe mu bahanzi bavuze akantu ni mu cyura buhoro. Oya icyo nkubaza nyine hariya ni muri sare, ariko abantu benshi babyibajijeho pasiteri gufata umugabo wawe ukaza kumukorera anniversaire ku ruhimbi imbere y'abakristo mu rusengero none ukafungura champagne. Wabyumvise rero mu rusengero rwitwa Bethlehem rwa rusengero n'ahera. Ariko se iyo byageze kuri rero kandi ikindi yakoze mu rutanze rwa rusengero rwibereye ahana umuntu waramika rusengero. Kubera iki? Nta wapfa kubimenya ko nta cyapa kiri ku muhanda cyanditse ngo Bethlehem se, nta cyapa gihari. Wabyumvise neza? Nta cyapa kihamanitse ku muhanda muri kaburimbo. Iyo urenze Mount Kenya hajyaho Nyurayifu, warenga Nyurayifu ukajya ku gahoteli, kuri hoteli yitwa ngo ni hoteli hari ijambo ryanditse muri Bibiliya hoteli yitwa gutyo ngo ni
iyo uharenze rero kuri iyo hoteli iri haruguru ya Nyurayifu uhita ujya kuri hoteli yitwa Quality Hotel, icyapa cyanditse ngo Quality Hotel, ugahita umanukira aho ngaho aho bivuze iki rero? Navuze nti niba Pastor Julien Kabanda ataremerewe gusengera mu mwungeri mwiza, abantu biwe bose bagakwira imishwaro bagatatana, kubera iki uru rusengero rwo kugeza uyu munsi wa none rwo rusimburanya abantu? Kuwa mbere harimo pastor ukodesha, kwa kabiri hari ukodesha, kwa gatatu hari ukodesha, kwa kane hari ukodesha, kwa gatanu hari ukodesha, kwa gatandatu hari ukodesha. Ku cyumweru mbere, ku cyumweru mu gitondo habamo service y'abanyiri rusengero, inyuma ya saa sita hahita hajyamo abakodesha